Difujoy Singh Doloy Auditorium Hall along Phoang Deng, Karbi Youth Development Organization, Amahang Kitek Arni Catalan. BJP is Karbi Anglong District Committee at Tumpen, DC Asahem Police, ADC Arudeng Pinpor Loki Pajirdam. Dolamara Sok Pek Ek Anglong along Karbi Anglong Terabas Council CEM Tuliram Ronghang Arideng Pen, Basapi Teronpi Memorial Open Stage Kangpu. Kardom Karbi Prime Time along Penny Level Urban Kropi, and Beer Town Tan Pen, Arjekta. Difujoy Singh Doloy Auditorium Hall along Matijoni Pai Craser Cap Arni, Ada Porpai Sir Cap Porpen, Phoang Deng Karbi Youth Development Organization, Amahang Kitek Arni Catalan Ponabirta, Cardinals of Perang Kip and Birta Napoli. Jaimek Ateng Pen Ada Porpai Sir Cap Porpen, KYDO CEC Amai Pukiron Tokbi Pensi, Song Lama Pangjar Ponlo. Apitu Ada Porpai Keba Porpen, Radamaipi Kepaman Ponahud, KYDO CEC Amai Pukiron Tokbi Pen Kichipan Pupon Amailong, Alhuatum Apan. Kangthum Karnel Pen Mailap Thi KYDO Akong Chunbang, Rahul Hanse Pensi Pachini Ponlo. Lapen KYDO Amai Pukiron Tokbi Pensi, Alhui Kipachinia Por Enlo. Labang So Amailong Alhui Asar Puaman Pen, Karbi Anglong Tonamas Council CEM Tuliram Longhang Chitong Dun. Manpeng Alhui Manpen, Karbi Anglong Tonamas Council Yematum Horan Singh B, Lun Singh Teron, Mongol Singh Timong Pen Chenglong, MSC to Anatumta Chitong Dun. Nasib yang dulu itu kajian apa sedang juria apa sedang mau biar juria di pusat tempat pada di dalam itu. Kita semua jadi bola ada kajian, bola saja kajian ketupat cepat, ketupat saya mau dengar dari orang kapitul dia dia था kapten dia था ini sipet jauhti glero churbe Kachopha Luhiaman Penthekar Arnivanga Chabang Long Sing Teron KNC CEC MIP Kajek Tok BB Pen Chenglok Ongdung Man Kedo Ketheding Atum Chetong Dun Lapen Bang So Mailong Nongga Chathangalun Sepo Bijoy Lekthi GT Solapen Christian Teron Tumta Chetong Dun Si Jumesan Alun Kachetong Dun Raratumapan Parchupon আমার কার্বি ইউথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আজি 5 বছর আমার বার্থ এনিভার্সারি হয় এই বিষয়ে আমি এই কার্যসূচী প্রোগ্রামখন আমি ইয়াত পাতিছোঁ আৰু অহা দিনতো আৰু আমি কেৱাই দিব পৰা আৰু এই প্ৰোগ্ৰাম পাতিবলৈ আমি অহা বছৰত পাতিম আৰু আমাৰ কেৱাই দিব সংগঠনৰ পৰাও আমি বহুত ইস্যু কিছুমান ফাইট কৰি আছোঁ সেইবিলাক ইস্যু লৈ কিনে আজি আমাৰ CMকো আমি মেমোৰেণ্ডাম প্লেছ কৰিছোঁ আৰু এই মেমোৰেণ্ডাম আমাৰ CM ছাৰে ইয়াত কৈছে যে আমাৰ মেমোৰেণ্ডামখন অতি সোনকালে তেখেতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব বুলি কৈছে কেৱাইডিও হ'ল আমাৰ ইয়াৰ জাতীয় সংগঠন আৰু আমাৰ জাতীয় সংগঠন আমি কাৰ্বি ভাই বন্ধু আৰু আমাৰ কাৰ্বি জনজাতিসকলৰ ওপৰত আমি ফাইট কৰিবলৈ আমি এই সংগঠন আমি ফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আমি বহুতো ইছ্যুত আমি এতিয়া জড়িত হৈ আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি লগত বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈ আছে আৰ্টিকল 244 তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত বড়ো একৰ্ড ক্লজ সেইটো আমি স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু এই বিষয়ে আমি কিছুমান বহুত কাৰ্যসূচী লৈ আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ Congress Amaipu Rahul Gandhi Pen Rafael Arodahem Alam Apothak Kipachang Thabo Bothak BJP is Karbi Anglong District Committee Tumben Matijongni Pai Kresir Kep Arni India President Pan Pinpur Lo Panong Pen Deputy Commissioner Sahem Policy ADC Arideng Pinpur Lo Kipachir Damabirta Katnusalang Birta Napoli Rafael Arodahem Kenam Alam Pen Congress Amaipu Rahul Gandhi Kipachang Thabo Bothak Matijongni Pai Kresir Kep Arni BJP is Karbi Anglong District Committee Amaipu EM Roton Teron Pen Jarinsi BJP District Committee Asahem Pen Armuchajeng Ponsi Deputy Commissioner Sahem Along Paledam Pen Additional Deputy Commissioner Norsing Berry the India President Apan Parong Se Pinpur Lo Kipajirdam Jitu BJP Sarkar oprot ৰাখিছে তাৰ ওপৰত অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইতিমধ্যে ৰায় দিছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কাৰাপচন বা ইৰেগুলাৰিটিজ এনেকুৱা দেখা যোৱা হোৱা নাই গতিকে ক্লিন চিট দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে পলিটিক্স কৰিবৰ নামত পলিটিক্স কৰি আছে যাৰ কাৰণে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি
সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ কমিটিসকলৰ পৰা আমি মহামান্য প্ৰিন্সিপাল ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আমি মেমৰিয়াম এখন দিছোঁ যে বিৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ওপৰত অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ বিৰোধত আমি আজি মেমৰিয়াম দিছোঁ DC উপায়ুক্ত কাৰ্বি আংলং উপায়ুক্তৰ হাতত আৰু সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যে এইটো ফলছ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱা আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ Duarbaguri MSC constituency Kiparluang Kang Dolamara number 2 PR Tobi Arongadung Lokimon Ashram Sok Pekek Anglong Along Matijoni Pai Trainer Kep Ani Karbi Anglong Thomas Council CEM Tuliram Rong Hang Arading Pen Basa Pitero Pi Memorial Open Stage Kang Pupana Birta Perang Kepen Katna Susah Hemalong Birta Nampali Karbi Anglong Thomas Council Work Department Pen Sikat Lak Thom Kep Pensi Bang Sohem Kim Rang Ponlo Karbi Anglong Thomas Council CEM Tuliram Rong Hang Arading Pen Bang So Open Stage Kang Pudam Hodlaan Avecheng Ang Bongta Rat Atum Aning Chipaning Ding Si Ing Samri Pen Mailong Kiduduna Pot CEM Rong Hang Pen Kachurolam The Pajir Tegang Gate Lapen Boundary Wall Zutame Dolamara Lokimon Ashram Along Selampon Popo Selang Lihin Pen Lap Chak Chipi Tegang ME School Lapen High School Ahem Kim Pon Jia Phanta Tangka Sika Lang Ingkoi Lapen Karbi Anglong Thomas Council Tourism Department Pen Sika Lakner Kepen Sok Pekek Anglong Aputong Karlojak Aphan Donkam Selampon Poputa Lamchak Pitegang Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sitame Maidong Kachatong Dunja Lamdo Sitame Botor Kebe Miajak Wangon Edet Lupata CEM Rong Hangpen Mailong Ningji Mailong Iamatum Jokot Singh Ingti Amor Singh Tiso Lun Singh Teron MSC Atum Ram Singh Timuk Richard Tok Bilapen Lokimon Sangha Maipup Thon Singh Terang Atum Chetong Dun Namalam sopor pan birda mo yung tapanik sina. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, Class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like Boys and Girls Hostel, Crash Babysitter, Art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering Authorized Dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435533710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang,
Heso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ingji. Dinamo people thalbir talong wang thalo lumbajong constituency ki parlo different sipiang kang kita ashram adum kido rong pirbil pen rong mindar kachileng atawar akele ka hino par pega jaw vechenga por hodra atum kachileng aphan kisum kachitong nang bothak mati joni phai kreser ke ani pherang ke pen katni salong bir tanang pali lumbajong constituency ki parlwang kang rong mindar pen rong pirbi kachileng atawar ka hino non het non jong kalilo lahayo rong keseng laki 1980 ning kan pen lo stami nonanta Karbi Anglong Autonomous Council kirap long list inghan langbong lang plera towar loksi kachileng nanglang nonason arbi ki jaga por hodlo te methanga motoranta toware bengsi ki bikang nang lasi difference piang kang ki parlo arong tangdet ki mesana towar kachilam ponche phansi radatum pen Karbi Anglong Autonomous Council phan towar chulang rinti lo posibirta riptun long Hidia long katikia sok pangrum tang tia prang men arwi nang kijanga jok pinan katikia sok kana hok birta pherang kipen madi joni pai kreser kep ani birta nang pale ningkreng apor arwi nang kisuna jok ongdung hidia long sai katikia rat atum kisum kachitong nang hidia long katikia sok pangrum tang tia prang men arwi nang kile rok jok ongdung asok na hok dolo pusirat atum pen pherang ki kahomri dam hut pachini mukulia center puloni langhin dokmuka pen chenglok ongdung hawaralong Arvina kili rok jok sok kana hokdo uluputa birta longdun lapen halapu gachileng atawar stami kaslam li lapen kaslam bom adim satami non anta kipatang tia jok kidam ke bang phan pen an sungnang rinti luputa birta longdun Karbi prime time birta bang kilapan skang ton puniklo dumi thakmi kurbang thu